Sindabasuje kandi mbifurije kugubwa neza muri hose. Ndagatse ngo tuganire byinshi bikuvugwa mu mikino, aho tuza kwibanda kuri ekipe ingabo z'igihugu, ndavuga ekipe ya APR Fc. Icyumweru cy'inkera y'abaheze kirakomeje, cyatangiye ku munsi wo ku cyumweru ekipe ya APR yitwara neza itsinda Power Dynamos 2-0. Ese kuri uyu munsi biraza kugenda gute ko iyi ekipe ya APR iza kuba igaruka mu kibuga? Raza kumenya imikino ibiri iteganijwe kuri uyu munsi n'amasaha igomba kubera naho iza kubera muri rusange. Ese uyu munsi Abdurrahim Talibo araza kwifashisha abahe bakinnyi kuri uwo mukino? Araza kumenya 11 rero bashobora kuza kubanzamo ku ruhande rwa ekipe ya APR Fc. Araza kumenya kandi ibyo umutoza Flora Ibenge Ikwange utoza ekipe ya Azam Football Club yaje kubatangaza mbere yo gura na ekipe ya APR Fc. Araza kumva ibyo ari byo, turaza kwibukiranya n'amateka kubyo yagiye avuga, dore ko bifitanye amateka na ekipe ya APR Football Club. Turaza kureba hamwe kandi na rumazi ihari ya transferi y'umukinnyi mushya ushobora kwinjira muri ekipe ya APR Football Club. Ruteza Mushya Jibril watara yaje kubatangaza. Ese yatangaje ki, yavuze iki? Byose turaza kubigarukaho muri iki kiganiro. Ni byinshi ndaza no kukubitsa uko wakwigura tike kugira ngo uze kuba wareba imikino yo kuri uyu wa kabiri, ariko icyanya mukuru tugenza no kugaruka cyane kuri 11 baza kubanzamo ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club. Ikaze mwese rero aho muri hatandukanye, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Icyambere nuko wumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko nirwo dukoresha muri iki kiganiro gusa. Ikindi nkwibutsa no gukanda kuri subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri News Rwanda, aho dutangira amakuru y'imikino. Ibuka ukanda subscribe rero, kuko iyo wamaze kuyikanda ibiganiro bigiye biza ugenda ubona notification mu bambere ukajya umenya ibigezweho. Ikaze rero bundi muri commentaire nabwo murashyira mu dutima tw'umukara n'umweru na muri abakunzi ba APR, utubwire nuko ubona umukino uyu munsi uza kuba urangira hagati ya ekipe ya APR Football Club na AS Kigali. Muri commentaire rero mutubwire uko umukino uza kurangira, ubundi mwanwe n'udutima twinshi tw'umukara n'umweru. Mutubwire no mudukurikira muduherereye muri rusange. Ikaze mwese rero waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Dore ko APR mbabwire ko nyuma yuko ku cyumweru hatangijwe icyumweru cyitiriwe inkera y'abahizi, ikipe ya APR yaje kwitwara neza igatsinda ekipe ya Power Dynamos ibitego bibiri byose ku busa. Ibitego byatezamo Sheikh Jibril watara yaje kuba yigaragaza yongera gutsinda hariya muri Stade Amahoro, nyuma yuko yari yitwa neza ubwo batsindaga ekipe ya Rayon Sport ku gikombe cya Amahoro. Baje kuba yatsinda kuri finali ibitego bibiri ku busa, n'ubundi Sheikh Jibril yari yatsinze mu igitego kimwe. Rero back to back yongeye gutsinda ibitego hariya muri Stade Amahoro. Nyuma y'umukino rero Sheikh Jibril watara baramwegera abanyamakuru batandukanye bamubaza uko yiyumva, avuga ko ameze neza kandi ashima Imana ko yiteguye neza umwaka w'imikino uri imbere. Bamaje uko bari gutegura imikino ndetse n'ikipe ya Pyramid, avuga ko bari kwitegura neza kandi bafite icyizere cyuko bazagera kure hashoboka bakaba bakwitwara neza. Ayo n'amagambo ya Sheikh Jibril watara, rutazamu wa APR Football Club ukomeje kunyeganyeza inshundura. Ku munsi w'ejo rero kuwa mbere nibwo habaye ikiganiro n'itangazamakuru cyahuje abatoza ba APR Football Club, umutoza wa Azam Flora Ibenge Ikwange, harimo umutoza wa As Kigali ndetse n'uwa ekipe ya polisi bamwita Ben Musa. Baje kuba baganira n'itangazamakuru baganira ku myiteguro y'imikino y'inkera y'abahizi. Imikino iteganyijwe kuri uyu munsi rero ni imikino igera kuri ibiri, aho ku isaha y'isa 10 ikipe ya Azam FC yo muri Tanzania iza kuba ikina na ekipe ya Polisi Football Club, polisi itozwa na Beni Musa. Ni mu gihe kandi ku isaha y'isa moya ekipe ya APR Football Club iraza kwimaruka mu kibuga ihura na ekipe ya AS Kigali cyasite Association Sportive do Kigali, bakaza kwamanuka ku isaha y'isa moya. Imikino yombi rero iraza kubera kuri Kigali Pele Stadium ndetse
imikino yose uragura itike imwe uze kuba uyireba. Icyangombwa nuko wowe uba uhari guhera izo saa z'isa 10 niba ushaka kuyireba yombi ugatangira ku Azam na Polisi. Kugura tike yawe rero ni ugukanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego ubundi ugure itike yawe. Ibiciro ni bitatu hasanzwe bitanu hatwikiriye 10,000 VIP n'ibihumbi 20 muri VVIP. Nuko rero ushaka kuza kureba iyi mikino ari buze kugura tike. Ikindi kandi kuba ko umutoza kipe ya Azam FC ku munsi rero nkuko nabigagaho yatangaje ko cyase yavuze ko ubwo yatozaga ikipe ya RC Berkane cyase Renaissance Sportive de Berkane muri Maroc bagoye cyane no gutsinda ikipe ya APR Fc nubwo ngo byarangiye begukanye irushanwa bakinaga. Ni irushanwa rero rya CAF Confederations Cup bakinaga hari muri round ya kabiri bashaka kwerekeza mu matsinda. Hari mu mwaka wa 2021 ikipe ya APR Fc yari isigaje iminota 14 gusa werekeze mu matsinda CAF Confederations Cup ubwo igitego cya Mohamed Aziz ku minota 76 cyatumaga ikipe itakaza cyase ijya inyuma. Ibitego bikaba 2-1 cya APR mu mukino wo kwishyura wabereye muri Maroc. Umukino ubanza rero wari wabereye mu Rwanda warangiye amakipe yombi anganya ubusa kusa mu gihe umukino wo kwishyura abyiringiro rage abari hari muri Maroc rwose kuri stade municipal niba igitego cya mbere ku minota wa 44 mbere yuko bajya kuruka cyatumye rero amakipe ajya kuruka APR iri imbere ku gitego kimwe ku busa. Uyu mukino rero Flora Ibenga watoza icyo gihe RC Berkane byaje no kurangira yegukanye irushanwa. Yatangaje ko ari wo mukino yahuyemo na APR ukaba wamugora cyane muri uwo mwaka 2021. Ndabutsa ko kandi iyo APR 2021 yatozwaga n'umutoza n'undi w'umunyamaroka bamwita Eradi Mohamed Adiri niwe watozaga ekipe ya APR Fc. Gusa kuri 11 babanjemo mbibutse ko zari Kanyarwanda bari abakinnyi b'Abanyarwanda gusa uko mwizamu yari Ishimwe Pierre, iburyo hari Ombolenga Fitina, kuri gatatu hari Niyomuga Claude, mutima wa defense yari Nsabimana Aimable ndetse n'uwitwa Aburegeya Prince. Hagati mu kibuga hari Rwabuhihi Aprfc, Manishimwe Jaberi ndetse na Ruboneka Jean Bosco. Mu gihe abatakaga bashaka ibitego barimo Mugisha Gilbert, barimo Byiringiro Rage ndetse na Rutezamu Mugunga Yves. Nawe 11 rero ekipe ya APR yari yabanjemo biza kurangira rero bayishyuye igitego cyatsinzwe na Byiringiro Rage nkuko nabivugagaho mu gice cya mbere baza kubishyura ku minota 67 bagifite ikize ko nibanganya kimwe muri Maroc baza gukomeza kajya mu matsinda, ariko inzozi zaje kuburizwamo ku minota 76 ubwo uwitwa Mohamed Aziz yaterekagamo igitego cya kabiri cya Berkane. Byaje kurangira gusa iyo Berkane yariyo n'ubundi igiye mu matsinda birangira inatwaye igikombe cya CAF Confederations Cup cyo mwaka wa 2021-2022. No mwaka ushize rero ekipe ya APR yasezerewe na ekipe ya Pyramide birangira Pyramide nayo itwaye igikombe cya CAF Champions League mu mwaka ushize. Rero uwo mukino ni wo Flora Ibenga avuga ko atazibagirwa mukomereye ubwo yahuraga na ekipe ya APR. Ibi rero akaba yabitangaje mu kiganiro n'abanyamakuru dore ko we na Azam FC atoza kuri ubu baza kuba bakina irushanwa ry'inkerabazi guhera kuri uyu wa kabiri. Mu magambo rero uyu Flora Ibenga ikwanga yagize ati APR FC n'inshuro ya kane tugiye kongera gukina, gusa umukino ntazibagirwa nubwo twahuraga ntoza Berkane iyo muri Maroc. Uwo mwaka twatwaye irushanwa ariko umukino wa APR FC niwo watugoye kurushaho. Ikipe rero ya Azam FC ya Flora Ibenga iri butangira inkerabazi ihura na Polisi nkuko nabigagaho mu mukino uza kubera kuri stade Nyamirambo kuri Kigali Stadium ku isaha y'isa 10 mbere yuko APR na AS Kigali nazo zimanuka mu cyuga ku isaha y'isa 1. Iyi rero Azamu ikaba izahura na AS Kigali ku munsi wa kane ndetse igakina na APR ku munsi wo ku cyumweru, mu gihe izanahura na Vipers iyo muri Uganda azaba ari tariki ya 29 z'uku kwezi kwa 8 mu rusange. Ku mukino wa APR
rero turebera hamwe 11 umutoza Abdurrahim Talibu ashaka kuza kwifashisha mwizamu nta bihindutse araza kuba yashyizamo Ishimwe Pierre mu matema defense tuzaza kubonamo Nigena Clement ndetse na Shimimana Yunusu ruhande rujyo kuri kabiri tuzaza kubonamo uwitwa Omborenga Fitina ruhande rw'imoso captain Nombogo Claude hagati mu kibuga nagenda tuzaza kubona uwitwa Dauda Seyid Yusuf afatanije n'uwitwa Runeka Jean Bosco imbere yabo tuze kubona Mahamadou Lamine Ba mu gihe ruhande rumwe rw'iburyo tuza kubona uwitwa Denis Omedi twaza kubona kandi uwitwa Mugisha Gilbert Barafina mu gihe uwitwa Sheikh Jibril Ouattara aza kuba ashaka ibitego bya ekipe ya APR Football Club. Ibyo nabankubwiye rero kuri 11 ashaka kuza kwanzamo gusa Tariboye ku munsi w'ejo atangaje ko APR iri kwitegura neza kandi ifite icyizere cy'uko mu mikino mpuzamahanga izaba yitwara neza ubwo izaba isokeye igihugu. Ati icyo ndi gutegura ni ugukina umukino mwiza kandi tukagerageza kuwitwaramo neza tugatsinda twanakinnye neza mu rusange. Kandi ayongeyeho ko afite icyizere abakinnyi be umunsi ku munsi abona bagenda bazamura urwego. Ayo ni amagambo y'umutoza Abdurrahim Talibu umutoza wa kipe ya APR Football Club. Ikindi kandi ni rumors yiriwe ku munsi w'ejo bavugaga ko ekipe ya APR ngo yabiri mu biganiro na ekipe ya Mukura gusa ntabwo birajya hagaragara cyase ngo ubuyobozi bugira icyo bivugaho, ariko iyi nkuru ivugwamo nuko Nicolas Sebwato ashobora kuba ari we muzamu ekipe ya APR ishobora kugura, ariko amahirwe ahari ni nka 30% kuko APR aje kubigura Hakizimana Adolphe mukuye muri As Kigali. Rero sinumva uburyo cyase gutekereza uburyo APR atunga abazamu bane ni ibintu bitapfa kumvikana, ariko iyo nkuru yo yaravuzwe ku munsi w'ejo ko Nicolas Sebwato ekipe ya Mukurayo imushakamo ibihumbi nako miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo abe yayerekezamo. Ariko mabwe ko Nicolas Sebwato nundi atari umuzamu mube kuko muri sezo ishize na 24-25 niyo hembwe nk'umuzamu w'umwaka hano muri Rwanda Premier League. Nibemba byatanzwe teki ya 30 botse ko uyu Nicolas Sebwato yakoze clean sheet yase imikino atijejwemo igitego ari imikino igera kuri 13 ya shampiyona. Ikindi kandi Nicolas Sebwato rwose yafashije Mukura kusoreza ku mwanya wa 5 ku rutonde rwa shampiyona. Rero ni bikiri gukurikiranwa ikiza guhinduka muraza kubona mbahaye andi makuru kuri iyo diru, ariko irahari rikuvugwa cyane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ko ibiganiro byatangiye. Gusa mu minsi ishize nibwo Nicolas Sebwato yongeraga amasezerano muri ekipe ya Mukura, yari yasinya andi masezerano mashya. Rero hari kuganirwa ngo impande zombi hagati y'uruhande rwa Mukura ndetse n'uruhande rwa ekipe ya APR Football Club. Tukomeza dukurikirane ubundi tuze kubaha amakuru nyayo uko amasaha agenda yicuma. Icyo usabwa wowe no kugumana natwe ugakanda subscribe, ubundi ugakanda kuri like muri commentaire nabo ukigaragaza. Sebwato arakenewe muri APR cyangwa abazamu bahari barahagije? Tubwire nabyo muri commentaire, tubwire nuko umukino uyu munsi uza kuba urangira. Sura buhari bwese ko kugura ati cyara akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego ubundi ukibikaho itike yawe. Nkomeze mbifuza ibihe byiza muryoherwe n'uyu munsi muhaye kandi muronke. Hasta la vista.